Karamarko, možete nam... Znam, ali koji su zaključci predsjedništva? Sad Pa imali... ništa, razgovarali su o mojoj ostavci koju ne opoziva. You're fired. Gospodin Karamarko je kao častan, moralan i odgovoran čovjek uveo jedan novi standard na političkoj sceni u Hrvatskoj. Are you crazy? Are you out of your mind? Ono u što je sud mogao izvršiti uvid da usporedi te dvije preslike diplomskih radova, proizlazi da je tuženik u postupku pravilno utvrdio da je 70% rada tužitelja zaista prepisano. It has not been easy. He gave me a small loan of $1 million. Ja sam fokusiran na izbornu pobjedu Hrvatske demokratske zajednice, na stvaranje parlamentarne većine nakon izbora i naravno nakon toga preuzimanje vodeće uloge u hrvatskoj vlasti. Mislim da sam moderan europski političar koji će unijeti novi duh ne samo u HDZ nego na ukupnu političku scenu, ukupno ozračje i kulturu dijaloga koja postoji u Hrvatskoj. Je li to možda zbog toga da se ostvari neka postizborna suradnja s vladajućim? I sa crnim vragom za, ako treba, za bolju Hrvatsku. Who wrote this? Who wrote this lie? To samo govori da smo svi prepušteni slučaju. Država koja je prepuštena slučaju je slučajna država. Moramo, dakle, prestati biti država slučajnost. Meni pukla cijev prošle godine. Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate. Šare malo. Maše se zastavama, multku fibre se dobije od mahanja zastavama. To je loše, to je jako loše, to je jako nemoralno. I have crippling depression. Dinky winky, hanky winky, see, la la. Moj kratki govor bi bio hvala, ali pošto sam ipak glavni tajnik, bit će nešto duži, a on glasi puno vam hvala. He joined the Illuminati. Let me confirm it. Something is strange and suspicious. Illuminati confirmed. Maca kaže mjau, 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 mjau. Svinja kaže... Ovoliki broj ljudi, mladih, obrazovanih, veliki broj žena, vidjeli ste, dakle, skupiti može danas u Hrvatskoj jedno HDZ i HSPS. Da nije bilo HSPS, da nije bilo ove emisije, da nije bilo Velimira Bujanca, ne bi bilo naše predsjednice gore. I'm gay. I'm a lesbian. I am actually pansexual. I am transgender. I'm Ambassador Kalinda Grabar. Decade-old question that we've all been asking. Kome biste bili naklonjeni? SDP-u, HDZ-u? Oh, the big question. Now I finally decided to address this cause, and I did all my research, and I finally figured it out for you 12-year-olds. And the answer is, drum roll, and the answer is, who fucking gives a shit? Go kill yourself. They both suck. That is the coolest shirt. I gotta get one of those shirts. That is beautiful. I love that. It's gonna take more than that to impress me.